Iti napalabas, gapoy ti panagpaspasyar da Jorin kan Elisa, saan anagawidan ti baro tinangipadlaw ti kaadda ti panagayat na iti balasang. Gapoy ti dayta, naburiburan ni Elisa. Kat iti panangbuybuya na iti ladawan da kan Jorin, anakasalabay ti baro ken kuana, imasideg ti apong na alakay. Ket naburburtyaan, idi makita na tiladawan dagiti dua. Gapoy ti dayta, sinaludsod ti lakay, no addan nagkinaawatan da ka ni Jorin. Naitameten ti nagnerbyosan ni Elisa. Agingga, apinugkawan ni Criselda ti amana, taadda ka no makasapol kenkwana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Si Iti Barukong. Ay, impaglakit din. Tada na ira na makasapol kin ni Lolo Damian. Tasaan kumatlangan na sungbatan ti saludsud kanya kitay. Elisa? Nanang? Ada ka di bagayo? Ada na ibaga kanyak ni Lolom. Anya day jay, nanang? May papaniti nakita na aladawan iti cellphone mo. Anya? Kunagtupay nga ipaganakin ni nanang tinakita na. Kita akman ti bagbaga ni Lolom aladawan niyo kani Jorin? Aha? Ay, kuha nanang. Kita akmat kunak. Mabit lang, Rod. Adoy nanang. Nakasalabay nga agpaiso ni Jorin iti daytoy aladawan niyo adwa. Kalat nga min asim malabay kanya kini nag-selfie kami adwa, nanang. Agpudno ka man kanyak. Ada ka din nagkinaawatan niyo kani Jorin. Ha? Ano? Awan, nanang. Ngam, agar-aram kan ka. Saan? Apay nga Rod, anadagkat kayo iti tunggal maysa. Agayam kami laeng, nanang. Oray agpagayam kayo. At dalimitasyon na. Saan ko ang magustuhan ti panag-selfie yo kani Jorin ang nakasalabay kan ka? Pasensya kayo, nanang. Saan to na maulit pa'y? Ada ka dimat kani Jorin daytoy aladawan niyo adwa. Ada, nanang. Kasano no makita ni Chona? Sana nga tamat nga ipakita kin ni mami na. Sigurado. No makita ni Chona daytoy aladawan niyo. Agpungtot lakit di. Nasaya tadakan, Victor. Apay, anya ka di tinapasamak. Makapong tutak unay iti anak ta. Apay, nagpakadamat ka data iti ipapan na kadagiti barkada na. Sana kadagiti barkada na tinapanan na. Saan nga isudat kadwa na ita? Pasino nga Rod? Mabitlaan, ipakitakan ka na ito'y. Oh. Ni Elisa. Mangmanganda iti restaurant. Wan, kadwa na. Nagulbod man na ni Jorin. Nakaalaam iti dahi ti aladawan. Ni siya. Naranaan na iti restaurant.
Hani, awan dakas na no isuda man kan Elisa tinagkuyog. Amo mat adyak kayat kag kuyog ta. Kasta pa lang ti bagam. Tada ka di pa'y ngarod maramidam. Agsagana ni Juren iton sumangpad. Makita na. Saan ka unay ngagpungpungtot, taamangan no adada ka sa mapasamak Kasta man ang ti bagam. Amok mat akay kayat yo. Lukas na nga rod pagkalmaem tariknam. Laglagi pem, adda sakit mo, Chona. Apesan ang maikat iti panunot ko ti singasing ni Jurin. Apa nagbakasyon may kininanang iti Cebu. Tapno mamamok mat dagiti kakabagyak iti father's side. Elisa, anya ka di man ang tipang panunutam? Adda ngamin na isingasing kanyak ni Jurin, nanang. Anya tinaisingasing na kan ka? Naku, nana. Nga intay kumamat ag bakasyon iti Cebu. Anya kumamot ti mapantarami na ni Jay Cebu. Tapno mamamok ka no mat dagiti kakabagyak iti father's side. Kaya't mo asawa ni Lisa. Nakapagsarita kayo pa'y kanijurin ti may panggap iti amam. Wan, nanang. Sinaludsod na ngamin kanyak nom amok matlang ti amak. Anya nga ron timbagam. Kunak asaan? Tabasitak pa'y di matay day di tatang. Kasta tinakunayo kanyak saan ka di, nanang? Uwan. Talaga abasit ka pa'y idi. Isulatan ti bagak. Nanang? Kaya't kumat amakita tila nga day di tatang. Nga uray ladawan na laeng. Anya? Wan, nanang. Iso amayatak iti singasing ni Jurin. Nga intay kumamat ag bakasyon ijay Cebu. Adda ni Jurin, hani. Simbang pwede. Agborborok ti darak gaboy ti panagulpod na. Sabtak. Chona! Nasubli ka! Chona! Juren! Mami. Ayop ka! Apay at inong padak manan, mami. Anya ti basol ko. Ti saludsod ko ti sungbatam. Saludsod ang palaang no anya ti basol mo. Awan ti amok abasol ko kada kayo, mami. Adda! Nadagsad ti basol mo! Maulawaksan. Anya? Agbibinag ti rupak kan. Mami! Daddy! Mami! Salbag. Madi man tilogan ko. Awagak man ni Victor. Ito may nakitaan. Anday ta. Nagre-ring si cellphone. Hello, Dominic. Aping mawag ka. Pakita ko matilogan ko. Madidandar na. Agidap. Adda ka dinita balayo. Adda nga rod. Ala, bayam tawagak ni Edwin, ta iso di umay mangkita. Si kalangan ti mangkita. Tapambarantan tong aminom numalpas mo. Adda dito ospital. Apay.
Masakit ka? Sana siya, nutikat ni Chona din ospital. Nay. Anya tinapasama. Simkan man ang sakit na. Iso nga intaray may kanjurin di ospital. Anya? Na high blood? Nagpungtot ka ni Jurin. Iso tayo jay, na ospital manan. Apay. Anya ti kinapungtot na iti anak yo. Kaputa na doktalan na ti panagulpod ti anak na. Day talaan? Impakada ni Jurin na mapan kadagiti kagayam na. Angam, nakipagkita matgayam ka ni Elisa. Anya? No kasta, day tati nagpungtutan na, anak high bloodan na. Madigayam ti panagkuyog da Jorin kan ti anak ko. Kapat panangisingasing ni Jorin kan kuana. Ngayon kam ag bakasyon ni Jay Cebu. Tapno maam-am mo kano ni Elisa. Dagiti kakabagyan ti amana. Wah, anya ti aramidag. No pilitan nak ngayon kam ag bakasyon ni Jay Cebu. Dito ta, pasig aparbo amin dagiti imbagak iti anak ko. Maipanggap iti putno a kinatao na. Ni Dominic. Umawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Dominic. Griselda, amom ka din di ka barbaro adamag. Saan pa'y? Anya ka di dahi tadamag. Pasensya ka na. Abak ko ba iti may sa reporter? Amo na amin na mapaspasamak. Ni Chona, intaray naman ni hospital. Anya man ang tinapasamak kan ko, ana. Sigaw ni dinamuak. Na high blood ka naman kapag inijurin. Anya, tapay. Nagsubang da ka di manen nga agina. Kasi din ako nak. Abak ko ba iti may sa reporter? Naman ka ni Chona, ti panagkuyog na jurin kan Elisa. Anya? Jorin, nakapuot ka din ni Mamim. Saan pa'y, Dad? No apay kat ngamin. Asaan na amalatdan ti pagkinang agpungtot. No adda ka sa mapasamak ni Mami, Dad. Kat sigurado akar ko di konsensyak. Bahito yan ti kunkunana idi. Pakawanan na ko, Dad. No nagulbudak kada kayo kini Mami. Awan ka asas ka ni Shasha. Isot nang ipakita kini Mamim tiladawan nyo kini Elisa. Saan kong amo? Ana isarsar umot gayam ni Shasha. Itinanganan mo idi kini Elisa. Sige, iho. Panawan ka pa'y. Mapanak iti ayan ni Mamim. Uwan, Dad. Tainak mat iti chapel. Tainak dumawat ti kaasi ti apo. Sige, iho. Inak matan iti chapel. Ha? Ni Shasha to'y umawawag. Balayo? Adak dito sa ospital, Shasha. Ospital?
ka? Saan? Kanawan sakit ko. Apay nga rin ako na mga ka dito hospitalita. Gapota, na high blood manan ni Mami. Anya? Wen, na high blood manan. Kat basol mo ti panag high blood na siya. Anya? Apay papasulan na, Churin. Gapoy ti panang ipakitam itiladawan mi kini Elisa. Anya? Iti isasampot ko iti balay. Kat kinasarita nak ni Mami. Gapo itiladawan mi kini Elisa. Sikat akin basol no apay ana high blood manan ni mamim? Saan asyak? No di kat sikat akin basol siya. Amam Jurin, impakitak laang tirumbang amakita ni mamim. Ngamin, nagulbud ka kan kuana. Elisa anak. Oh, apay nanang? Apay akas taunay ti apurayong imasidag kanya. Ni Chona, intaray na kanuman na ni ospital. Anya? Apay, anya man ang dinapasama kini Ma'am Chona. Gaputan na high blood kanumanan. Anya? Uwan anak. Katamom ka di. No anya ti makagapot naka-high bloodan na. Anya, nanang? Naamuan na ti panagkuyog-yog ni Jorin. Anya? Hello, Sasha Iha. Uncle Victor. Oh, aping agsang-sangit ka, Iha. Anya tinapasamakin ka. Hindi nga menjurin, Uncle. Nah, anya tinaramid kin ka ni Jorin. E din to damot dito ospital. Ngamin, Uncle. Siya ti pabasulan na iti panagatake ti asawa yo. Anya? Gapo kano iti panangipakita ka ni Auntie Chona iti ladawan da ka ni Elisa. Kasta ka di? Nasakit doon ay tinagam ko iti anak yo, Uncle. Siya ti papabasulan na, Uncle. Sasha, adda basol mo. Gaputa si ka tinang ipakita iti ladawan. Iso tinagpungtutan ni Chona. Bye. Diyos ko. Di ko maipalubos nga adada ka sa mapasamak kini Mami. Tarabayan niya ko ma. Kat pagsublian niyo ko man tipuot na. Diyos ko. Ha? Ni Elisa. Iso da ito yung mawawag. Hello, Elisa. Jurin, kumusta ni Mamim? Ha? Nukasta kat amuming intaray mi dito ospital ni Mami? Juan, tanadamag ni nanang kini Uncle Victor. Saan pa yan nakapuot, Elisa? Anya, Diyos ko, kasanuno. Sapay lang kumatasaan, Diyos ko. Tulungan na kami kung mga agdawat iti kaasi ti Apo, Elisa. Juan, Jurin, tano dadakas ang mapasamak na. Sigurado ang kargo di konsensya. Ora siya. Taga po iti panagkuyog ta tinaghaybladan na. Apay nga tangamin ang
Agura na unay. Numaamuan na nagkuyog ta, Jorin. Dayta nga rutisan ko amawatan kini mami. Gapoy tinapasamak kini mamim. Tiyagton kayo ti makikuyog kan ka. Anya? Tagupdam ka din ti panaggayam ta, Elisa. Nasaysaya at sanukastan, Jorin. Saan? Pangasim. Di mo ko maaramidan dayta, Elisa. Ang mga nuga po iti kinasingad ng agayam. Kat iso ti pakatayan ni mami. Saan nga tamat? Iso please. Di mo gupdan ti panaggayam ta, Elisa. Ita ka di pa ita. Tanya, apay adi mo ituloy. Basta, sa anak nga manugot, agupdam ti panaggayam ta, Elisa. Griselda, apay amay kulkulang ka. Agsisimparat dagiti pampanunutak ita, tatang. Mabalin ka day, amaamuan. Umuna. Ti pa naka-ospital manan ni Chona. Ta apay ngamin apan panunutom dayta. Ti apo ko yo tiga po na. No apay ana ospital manan ni Chona. Anya? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.